Ljudi moji, novi video, sada idemo ovim starim putem, a onih put nam jurila neka ukleta baba, dakle znam, teo sam da ih prebijem, brate, udario me sa nekom drvo, bolila me glava 10 dana i idemo sad drugi deo do kukuruza, ljudi, znam da je nestalo tu negdje u blizini, ima kukuruz, idemo. Malo se plašim, čekaj, uzimat ću neke kamenje, čekaj ovako, vidi ovdje ima puno, uzimat ću 1, 2, 3, dosta je, evo ga, okej, idemo. Da bacam jedan prvo. Drugi. Tamo je kukuruz, ljudi. Tamo, u blizinu, idemo. Ima neko. Staj. Ljudi. Ostavite like za part 2, ostavite like za part 2.